Deihori men hanse arong along hempu mukrang kangdang ame kangipon. Manja KSE aro tumpen patir pipon si lo Charlie Klim somara tumapan writing board keron po. Deihori lamps along sangke jor kang hupen alam ki keklang aputak lam klar kacipi. Diko langso KSE rici kip aro atumpen lo ka Charlie Klim somara tumapan writing board keron po. Kardom inglong kriya birta penili sami nyotina tiron pi non birta thi pi pen arju ponitha. Bangso hempu mukrang kangdang ame kang nipon along. Deitor Deihori Honghari Youth Committee me pusar kuru terang pensi bangso ame charipon. Lapen ke me ke pha alam the aluhi pachini DDHYC konchun bang harbamon ingti pensi thanpon. Lapen ke bangso ame along kachetong dun ke nilip hempu mukrang aro me phu bida singkro. Karbi Honghari Youth Council me phu bilison terang. Karbi kur phoni hanglong ri ame phu ken sing be. Kaijan Ashram Bokajan Secretary Sardili terang. Dwarbaguri hempu mukrang pi rasenja klembang phu klembang pi pen ke ronga sar pen chenglok. Man pen ke do ke the ke dingatun penang an chetong dun. Lapen ke lapu bilison terang pen jumesen penang an arna malam thanpon. Lapen ke bang pharo ke thom armo chetong dun. Lapen mesen me et pensi labang so me pachun pon loputa me phu sar kuru terang pen ningji pon. Rongjang pom pen Robinson Kiling inglong kiri abirta. Thang ni paing koira po arni KSE manja branch atun patir pi ponsi ame thang asai hem along manja angkang pi lo Charlie Klim somara tumapan jesemet non surihini reng koira hini aningkan metric satlang ketok dunji atumapan writing board keron asai dengpon. Labang so ame along Central Committee me phu Jameson timung pen Education Policy mate lo Charlie ko son pensi paprang dunji aputhak sitame thanpon. Labang so ame along CC ame phu Jameson timung District President Bisnu Phangcho Tenison Tiso Manja Branch President Amar Singh Kiling Chunbang Lapen Penang an KSE klembang phu bang phiatum chetong dun dilai pensar kiri teron inglong kiri abirta. Manja KSE branch pen patir pipon si education awareness program deng bol lasila solong itung rap umuwe pustame branch di patir PC writing board pen kolom ron pon si laso hamu keron pon pen ili tum aning pangsai ko hamu gali sitame itum labangso keron nang kok baki claim nang kok labang ke si awareness lo non itum kewang ni generation KSE pen student ali dadum bhan thon se khailong ka japoi ma ko function itum labangso awareness claim pon athema itum lo Charlie ke Charlie nang solo aprang pension non bang ke sik chelo ka Charlie boy fis name laso ka Charlie chot ban kali si itum labang solo ka Charlie long pen bang si anso si itum ako itum labang so khailong ban laso ka Charlie long pen itum ba khai ma ka chelang pon ja to har koson si pon un pom thema hala bang dan itum ke nang so pen si organize pon nasi kewang jilang tami dak ang bong pen doktor nang man po engineer nang man po kaprek nang man po situm hala bang so nang ke manang bong tami ni tumbang ke nang kami sami ko so nang manang bong pen sami ni tumrong pen karbia khai pangaching hot bang so doktor karbia khai pangaching hot engineer ola son ni karbi khai pangaching architecture pen ka duk mana tami la bang so khai pangaching hot jinghon thek pina ko pilo la son si nang chimanang po la son litum ke mangke athema la bang so kamatha non la so pinam akep dola so kamatha ki pang ki koma joni ami thang nang Charlie do po nang pas po nang thek po office ta mala bang sami thang akam alem dan re lo bole tum ko son la mitun future itum kargia khai pan ke lang pon dola lasi son lo lasi ahok la tum thek nang po tum best business pila lang tum ban sta la so long bong pen alang tum kargia khai pan ko son ka tingi der jima hala mang so pha si bisi ni tum la bang so pina program long than pon lo thek pe tang tin nang ni Lakhain ko ratrok ke parlo Dwarbaguri constituency ke parlo Deihori lamps atumpen sangke chior pu alam ki Penang an Karbi Anglong arlo kido a news channel along pangdak ponlo. Bang solam ke putak ahok pet alam
rat atheng no kapachini ponja phanpura kedam tang thang ni phaing koi rapo ani rathur pak pen lam klar ka chipia sai dengpon bangso pherangkia mai along kaning je pora tengke komar ne pherangkia tumaphan ke than thap ke than phupen pherangkia tumaphan adukang hoi nilitum dehori lem saphan nongno ke jo puthak raratum ningduk chepaklang pon hala pura tatum kaning je pona tengke nilitum apangke arniwang ta sanglong dun verapot long ver pusi ningje nang kopo nilitum sang nang kacho namdun long chot kalisi ake joy pen sitame sanglong pon pusi rat pen ningje pon rongjang pong pen Robinson Kiling inglong kiri abirta itu dia sanglong era posini tu kacurai no posa don tin tani tu kubali kena kara sangchot kali itu aki joy tani tu pan ibek nang nilike ladak nikan ko ane nembor fi chudun lo se har so gidam tang tani kan proxy an chudun da ko non secretary tani tu pan ko ane nembor ko nang matha se tu pan ibek chikloyon bang phai nang pi posian tin pan tapi era posi nilike kacurai no posi litum lapugali sok ta jo chuneng lodon hupen non pineng anta so sok la Nalnya cekan sa. nili lagi ukiterang tidak bukia kar ipak pen pak lin anlong iglo tang te anutin din polo ceklu yo me batai alon ali phana pi nal tum ha tahini batai hindi di batai sima batai hindi tai silo dom la kilong amutil ka kita long manali tum tang de non la lang li tiron saho secretary fan pilon te nali tumi pui gi ge lason anke non kidam kibang dilang ta ko soy ni ta kidam ta anke kini sen pensi klempon misen te si ke to nilimet kajur lekete penili ke duaro kirum teron aro Kailangan kadi. Nang labang so lems pen hanang li hempen ko ando lang kahelo. kilometer ingkoy bagdo jinili tumke Kilometer ko lang kadi. Te labang so sang nang le chiklo jon bang ta long ver ma. long ve Din kon andong lo chiklo. nili nuvet kilong don verma Kali nili nali tum hemtun nili tum hemtun le hello nili nurlo mate hemtun le nili tum don kilo nili tum han la arona teng pen linin koy nang pilo la pen ke dorde po pen nili tum chu hang don seta ni tum nam nang ne aki joy nili panang lo not kidam tang hombar moi bar sang pinili moi bar ni na endun lo la tanili e beg ra linin koy sang nang long dun lo ki joy pen se nili panang pilo Boleh buat. Te isialah. Dan ada cuma lems long bang ke kidam tangan ni sami lam kiklang dalo deh. Si labang so sang nang li pan la. Acik lo yang lang long ver ve pota long pola son nang li pan la son ningje vek tu punang son nang panang nang toy bang doma. ave atoy tela son ke ama nili tum metang long pamilo arona teng nili tum nang ron lo nang bag lo ciklion pen itip ke nili tum sanga ki joy chodengon long lo posi la son nang ki hoy nang ki mai bang du pusta nili tum la hay aron ke nili tum roy kap Surai repin lo kadi. jurai de pilo tang non alam ki klang den te nali tunggu pilo la so putha ki puji ga hok puma ahok he pulo la solan ki klang der bang ke nili tum ke ahok he pulo la ke nili tum ki pudan nali te la komani ke bok thap puyal malak karbok ta pusi nili tum ke la solam bang nili tum pudam po athema alang li tum la stabi si pen ben bar don da melang li tum bostai si sang chi pilo la bang so sang bang ke alang li tum me thang hem sok sames do sang ta me do ke chui Fransi, Barbari, Kijal yang sa presence ka trip ta kiro paper pig lo la kana don thu ke wang post club asar tong tami akiro paper pig lo la kana don thula dak dahuri lem salon ka virus dak alam ke la puhan lo la tumaphan sang kosan pan sikipi po hokpet pi sini tumpan sang pi la penili ke card ka we bang lo la pen kai ta menil phan ke lin koi thong ke walam ka li bag si kai ta sar ni phaning pi posira lang li phan chururi dun la pen la dak lang chi ho lang chi thinga lang chi ho nang dun floor jip ganitong nining hang hela pening samse la pen labang so amuni la pen ni pen la sona alem mesen penito maphan secretary nito phan mesen asang kipi la penitum igun iset la pen asang so ka sap sup ke do tame igun ening kan hinni la tumnon antame an kimi chawang wilang la anas sang kipi la pen anas sok la tum keto na sinuli pero kan kila sa tumaphan ningat long penchuru party lang nila Ini tundak dahulu lem kita penghitung kecarwo sai kemalong nang citong dun press club tumhan tamin tum betul para tumhan tamin kiro perfect lock and tu lem secretary star la kana komiti tumhan an samya kiro perfect lock sini tu dak ini itu betul mungkin tin sami chinlo selbang satu cingrum long labang so sang kita jordan penajok ni tumhan
Dili tuma lem salong nang pacar budun tapos so nak claim tun ke lang li mapak le claim stami ke hino pige bang lo stami lang li tun ke sanga chik lo yon bang pen stami lang li tum ni tuma panang pi pen karat teng tra lang li tum nang pi pen lang li tum iduk ke lak le panason ka vider le pen mane bija daru tama ko mane pini kemudian kan lang ni kira do pe lang li kahon kang ginso tepik alang li kato ko ipanda kilang pacitang posi ka vider tum handa lang li hongkon pik apos sona secretary ke ni tum nang ji pen bang so lem kay kis kami ni tuma phana ka pasik sa abdul sen bang so lem sa batay ni tuma phana pasik sa abdul nong werbin okay ni litum proper Williams alo ini asong di posini tum kacing rumah posini tum solam lang dan mana sini lo nasi mana itu kan kaniji alam kaya mau kita time 24 arni la song se secretary atau madalam secretary atau hal song se sang kang ki bok di nasi sang kang ki bok putem mo penal to prang chino kang gali ba la tum ki jordan kang gali alang itu members asang pensi ratum alang itu mami ke du ki sung dolo la pen mami ke ki chikhan mani ke stok sang do la sona posila tum alang itu kasik sa do ko posila tum Fransi Dwarbagori Press Club abitung utong han dak ni tum Dehuri Lamps along nak hundi pot ni aprang selang tum han akiro ki pondo tu kedam tang inquire clear ni Dehuri Lamps asang kejor tu laso akoi ke wangke lake ahok kali kasini lihin penon dak Dwarbag Dehuri Lamps White President Jiten Hanselo nilike kasi nyalik tuma phala bangso ahok kali ku lada lem asang kali tusi nilihin pen clardak pen nilitu ala press club aphan nili pachini pon ahok lo la sani sono long sange thon dam po bangke setamela bangso sangke nilitu member pen inude beg ula so kichi do nitung la secretary hoi pe nitung la so lem solong ke parai do labang so sang member sang aposi kisumana to bangke ancholong kisumana to cholong le kisumana to somara phi ching khan jola so puthak sini phan nang ipu aposi ni tung la so member sang bang si thonda asini tung ke ladak Dehuri Lamps on arlo pen muni tung ban ra phan pipe pin pen labang so sang ki pidam bake jordan pe kali asi halabang so koy bang ke ahok kali lo asi ki pona bang ke ahok lo setame member sang sini tung poli chok lagaria along ta asi ni lam thilang si than chok Thang ni phaing koi ra trokan ni tiko langsu KSA branch atum patir pi ponsi lo charli klim somara tum phan jesemet non metric asat lang ki tok dun chia tum phan writing board ke ron asai dengpon lapen HS first year ki undun lapen HS second year ki undun tang atum phan setame karbi poho epak pen karchupon labang so ame along je pahem pu pon lake Robinson Tokbi tiko langsu KSA branch ame pu mei ki phalam the jaipon lake mondol ki up singhason KSA branch ame pu Lebang so may along KSA Dipuk District Committee may pu Bisnuram Pangcho pen Education Policy mate Loka Charlie ko son pensi paprang dun nang jia putak setame thanpon Lebang so may along KSA Central Committee General Secretary Ram Singh Tobi District President Bisnu Pangcho Mongol Inti Qatar KSA Central Committee Publicity Secretary KSA Klembang Pubang Piatum Lapen Pinang an rong asaratum chitong dun Dilai pensar kiri tiron inglong kiri abierta long lo la singil tum same alang tum han ku wang ku project lo alang tum por nang chipi dun thek ni la bang so cherok to mail on nang thek pot la si akoi son la bang ke puang tum bang ke la lo il tum akhe tum abang aprang si bang ke tum karbi medium abang ta dolo la pen karbi teachers association atum aphan usame il tum thangala me ki pen kacharli bonlong ji abang ta akenang so bang ke hidung dolo dame piniar ni anda karbi long autonomous council CM bencenglok dak IM bencenglok MLA MP temas same pangwe krang sung si theklong lasi isi akhai bang nung si be phrang nang gi pulote eme thangala me ki bang aprang si bang ke be phrang nun eme thangala me ki pen kacharli long ka po hilong bang akenang so pusini lima tha lasi alam tum ke bang jilangar ni por bang ke alang tum tempon pa meme dampon pa meme pulote la karbi alam mate eme thang pi alam pen Charlie pon nang ji pasame nil tum ke song pon ji alang tum si klem pon pa me dampon pa me pasame nil tum kache song pon bang ka hiring tangrak mo alang tum ilong pon po
la sinil tum karbilo chali songwe na bangke la methanga lama ki pencheng lok methanga long ri thoi ki do kar bile puno inglong do kar bile puno kar beng long tok no do kar bia le puno kar bi lo chali songwe na bangke ui kimi tum han kang thur pon lok bachal ge pachi hungu bangke nil tum bangke kai kita ake mang pon bangke dolo mantu ya song pinila tikok lang so a branch pen patir piponsi la education awareness non ke bang bilang la pilih distribution of writing board to the matriculation candidate of 2022 ke patir piponsi pini la ni cumdang cetong nun lo jadi cuman berita sudah dari non ke bang bilang arni karbi anglong la students itu apan aning kirung dot interest kipidon nitum apiong itum karbi lo la karbing long students tumbang kacali hin bang pakiong ong lo abinong bang la karbing long autonomous council kacari pon BJP government bang kacari pon itu me students apan itu me school samukha itu me college samukha ke lang ke pangkri pon jok la solo god la students tumda high school infrastructure mukha kimi me jok high school dunang tungang widelo la sini tu pin la sohava tikolang sohava singhason constituency IM ta dolo dakra land and revenue department amosin so alang lita achit tu ke chalang chenang je polo ili tum lo cha dia songmen pin wang lo dak thek long lo la so area tikolang sohava lang ke development ko hamu kan ke thek masi thek long le atong kapre BJP rally long kaninge kachipindak dodo political rally long kaningi dodo je development ke BJP government ton wang ulo pusi jame ni pudam kang tu mangke hala dipu 5-6 km radius under long pe sarpia color pen a development bangke a level la 5-6 km radius under development mangke dak singhason a constituency long wang ikta nang nitum tikok lang sahabar wang ikta dak road communication lang facilities education facilities medical facilities la pen mere hinga facilities bangke dak itum kamong lela asinang litum la political grid long pindak bang a level la dak anang methanga homosti na chung risi la so platform hoi pen so media platform pen ni kachung ni kang tung ma ke la pen condemn kang tung bang ke amor sing piso nang li nang methang homosti bang clean chet la pen clearance pita thank you